yatichiri zoman pairumani nayaja catastro chorasana acayungas toquena conoteja Villa Unificada capital de Alto Beni Satawa Camarcaja akat pachamaj akumantawi humaro hilata zoman takenitaki kunatsi katasiraku akorasana Macuyakampi, Uparo Hisquintawañani, Kunana Casacancataina, a ver Naira Jata, Kunaso Timacuyaquita. Nancy Timaja Lucy López Satatua. Ah, ya Cuyaca Lucy, Nayaja Zoli, Ovidio Mamani Cutili, Sataraquitwa, Kunateja, reportero, Rally Catrua, Abstraqui, acá Parlaquitawi. Kamarusti, Cuyaca Lucy, Umaja Kunarusa, Kunsa Lurta, Acamarcana. Nayaja akanja yatikirjama ukamao nayahut aniwaita kaisa Los Andes uksat pachona ya aksa junto tokeru kutawaita. Waliki Cuyaca Lucy, como artista estati wawanakaro, a ver, nah yatin munara Cristo, atakani wa yatin munapaspa kunana kesa Acamarcanut Karaki. Acamarcanja Villa Unificada Satawa, ukamasti Alto Beni ukamarakiwa. Akanja utkiwa chohnya koyunakawa kunhamateja ukamarakiwa utiwa hawirapa takipar ukamaraki wali suma lugarawa akalugaranja. Waliki, una hachautanakasa aksa municipio de Alto Beni, uksan utkaraki, a ver. Aksa Alto Beni ukaman ukarakiwa hachautanaka kunhamateja alcaldía sataxna ukaraki ukamaraki colegio ukamarakiwa uti escuela pano caseríos 9 satarakiwa ukamasti hospital pasa utarakiwa koyan uta sataki sistema. Ah, wali kusara kisa ukamasti acá yungas toque Alto Beni satankuna achunakasa aksa token achuraki. Aksa Alto Beni satakis ukanja achuayua naranja satakis ukama ukatsti mosq achunakatsti utarakiwa papaya plátano ukamawa uti aksa lugarana. Wali kisa kuyaka ukatsti kuna hiwa naka samartanya nakasa utkaraki aksa tokena. Aksanja utiwa hawirapa wali suma hawirapa ha uti ukanja uksanja descansiri wali hutaparaki. Ah, kusara kisa kuyakita ukamaha wali sumawa takpacha hakanakaruwa aksa toketa nanakaha humanakaro hawil anifma aksar hutawaya phasma humanakaha unitanawa phasma wali chohnyawa kokanakasa aksa tokenha ukarakiwa pekot anatanyasa takakuna utwaye ukamasti hilata zaman nanakaha aksa toket pacha humanpeha makepurkama sanawa mawa makepurkama hilata zaman.